Ha kilendo kirunyam bat kipai rungai jong kajalan nyam juai. Dagani ngapentip sepi baro kilendo kirunyam bat kipai rungai jong kajalan nyam juai. Ba kesngitep ya pa buku jengi Pope Francis kandong haka arpendri terik yeyong arhejar arpusan haka sengisajan haka por cipawaji menstep katkum kejingkain por jong ke Vatikan harum. Tekum gadak bangi buram ya kata gesngi ngakot ngawer ya pibara bani snok tilang pat ke balang solonsar haka jing duai na kabenta kejing jathai jong kamsim jong pa buku jongi. Haka kata gesngi ngaptha ya pibara kilenda kirunyam bakipai rungai jong jalan nyam juai kumne harum. Kabanangkong baro ki skol Katolik hapo jalan nyam juai kinkang haka arpusan terik yayong arhajar arpusan. Kebaar lakerpat ya baro kilenda kirunyam bat kipai rungai jong jalan nyam juai banyawan sim pentalang haka mas pukuj na kabenta kamsim bajathai jongpa pukuj Pope Francis kaban salong haka arpusan terik yayong arhajar arpusan haka porsa baji janmet haka Katedral Paris juai. Tongin ya peteng manias nok tilang haka jingduai na kabenta kamsim bajathai pa bukuj jangi bat na kabenta kabalang jangi hi barak kawai. Tip bat khot ya pi barak Most Reverend Ferdinand Kadidi Bishop jang jalan nyam juai haka arpu arterik yayong arhajar arpusan Bishop's House Lombi Sentu Saumer mi bentedu.